Kua mōhio pia etahi o koutou ki haia Scotty te Manahau Morrison I konei. Kua whaiwahi motuhake ke te tau tohito o ngā kaiwhakataki rāuatahi ko tōna hoarangatira ki te kunenga ki Pūrehuroa. Ko rāua hoki ngā matahau o te tari Māori, arā ko te pūtahi ātoi. Hei tā te pūrongo a te Okiwa McLean ka whai wāhi nui te tokorua nei ki ngā mahi whakaako I tō tātou reo kāmehameha ki te pito mātauranga nei. Kua tau ngā manu mātauranga ki te kunenga ki Pūrehuroa. E runga mana he koanga ngā kau kia tai mai ki konei. Kua tau pokina te taitara ahorangi reo Māori ki runga I a Morrison ki te kunenga ki Pūrehuroa. Mō na whakapaunga werawera ki tō tātou reo rangatira I roto I ngā tau. Ka iti ana te ngā kau e humari ana te ngā kau I te whakaaro nui o te whare wānanga nei kia whakawhiwhia mai ahau ki tēnei tūranga ahorangi. I oku moi a katoa, ka reo I whakaaro ake ka pēnei rawa te whakamānoa tia oku e tētahi whare wānanga. Ko tāna makau hoki tērā kua whai tūnga hei pauako I te tari reo Māori o te pūtahi ātoi. Waroa raua e kimi ana I ngā huarahi kia whakatairanga te reo Māori I roto I te kāinga. Nō reira he rānui tēnei mo te pūtahi ātoi, te kunenga ki Pūrehuroa. I tō rāua taitanga mai ki konei, kei te mōhi o tātou, ko eke I te waka, ki runga I te waka, haere atu nei ki te au moana. Ko tā ngā takirua mahi he āwhina ki te whakatutuki I te rautaki hou e whakatairanga ana I te tiriti o Waitangi, hei tuāpapa mo te whare wānanga whānui, me te whakahou I ngā pepa ki te ako I te reo Māori I te ao Matihiko, mai te ako manga ki ngā pakihi, ta tuatura ki te rāngai rangi tā huahua. Ko te hiahia ia, kia pohiri I ngā tāngata e hia kai ana ki te ako I tō tātou reo, engari kāre anō kia whai te ara tika mōna. Nā reira, me auaha ngā whakaro, me āta whakatakoto rautaki I mātou, kia hono atu ai ki ngā hiahia ngā wawata o te tangata, he mea nui tēnā kia au. Me te ki taurangi a te tumuaki tuarua, he momo e nei kaore e ki te anuitia. They are an addition that actually can't be found amongst many academics. People who feel very comfortable in community, comfortable in family, making sure that there is strong advocacy and accuracy around the language. So for me, they add particular strength to our expertise in-house. Nō nā tata tonu nei whakarewahia e te tokorua nei tā rāua pukapuka hou ko Māori at home. Ka mutu ka koke tonu a rāua mahi pāpāho, no rāua ka u ki e nei mahi hou. Te Okiwa McLean, te karere.